nani emoyeni sibonga uNkulunkulu sikhona uNkulunkulu esontweni lekuqala emva kwesonto lekuvuka kwaKristu siyethemba ukuthi sitawukhonda kamnanzi kanye siyakhumbutana ukuthi kuleli sonto leli lokumqoka kukholwa sithi singakholwa bese sesiphinde sesiyamatisa lo Kristu lovukile lokubufakazi bethu. Difundo tethu ke kuleli sonto leli tivela encwadzini yemisebenzi yabapostoli sahluko sesine sisuka evesini 32 kuya evesini 35 lihubo kube lihubo lelikhulu ne-33 sifundo sesibili sivele encwadzini yokuqala yaJohane umpostoli sahluko sekuqala siqala evesini yokuqala size siyokuma evesini yesibili esahlukweni sesibili. Livangeli litawuvela ngekulandzisa kwaJohane sahluko se-20 siqala evesini le-10 kuya evesini le-31. Siyakholwa ukuthi sitawukhonda kamnanzi kanye simcela uNkulunkulu ukuthi eme ngakithi sisho umthandazo lomhla kanye asithandaze sithi uNkulunkulu wemsebenti wavusa Jesu Kristu waba yindodzana yokuqala kwabafile ngamoya wakho longcwele sihlomise ukuthi sikufakazele lokho kude kuthi nalabo labangakuboni lokho basonzele bakholwe nguye lobekakhona mandulo lokhona nyalo nalotabo lohlala usaka nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye phakathe naphakathe. Amen. Amen. Silalele tifundo talomuhla. Siyanivusela siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu kulisonto lesibili lekuvuka. Amen. Amen. Awu ngemalanga ke bazalwane lasivuselana khona sithi haleluya haleluya haleluya. Asithandaze babethu longcwele uNkulunkulu somandla wena wavusa Jesu Kristu kulabafile wamnika ukuphila wase wedlulisela kithi nanamuhla Nkosi sithi nemandla wonke sisamemetela ukuvuka kwakhe sisamemetela ukuphila kwakhe sisamemetela Nkosi netethembiso tethu lekuvuswa yekako ukuthi emavi emlomo wami nako kuzinda kwadoda inhliziyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova Dwala lethu laphakathe ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Singahlala phansi bazalwane. Siyanibingelela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu losinikele ithuba lokuthi sihlanganyele ndzawonye sithe umkhonda simdumise yena solo simemetela tindzaba ukuthi Jesu Kristu uvukile. Bazalwane mhlawumbe besingathi nasibuka tifundo tanamuhla sibuke mhlawumbe indzaba yaThomas yengakholwa noma besingabuka indzaba levelako lenye yokuthi intono tethu tithethelele nekuthi sesinikiwe emandla ukuthi simemetele ukuthethelelwa kwentomo kwebantu baNkulunkulu. Kodwa lesibambile kakhulu bazalwane indzaba yokuthi kuvuka kwaKristu kusihlanganisile elithandweni lolukhulu sibazalwane naNkulunkulu. Amen. Esontweni ledlulile bazalwane simemetele indzaba yokuthi Jesu Kristu uvusile. Sase siyakhunjutwa ukuthi kuloko kuvuswa kwakhe Jesu lithemba lethu sibantu libe seseliyakuyiswa lithemba lethu sibantu libe seliyapeleliswa kulokuvuswa kwakhe Jesu Kristu. Leli ngoba emandla elivangeli bazalwane asekuthenini sikhuluma indzaba yokuvuswa kwaJesu ukuthi kumemetela ukuthi uNkulunkulu lotigcinako lethembiso takhe. Ngakho ke nathi siyathi ukuthi lesithembiso lesithiwa uNkulunkulu namhlanje waKristu uphelelisiwe ukusinziswa kwethu kuphelelisiwe kuwo. Lo Kristu ke bazalwane lovusile umemetela ke kithi umhlatshelo lonemandla kakhulu
ngoba siyayazi imihlatshelo sibekwenta umhlatshelo lokuhlatshiwe kwabekwa lapho eLathini bese sekuya kodwa lo mhlatshelo lo wentiwe nguKristu ekunikela ngempilo yakhe umkhulu kakhulu ngokuthi uthi esekahlatshiwe esiphambanweni kodwa waphindze futhi wavuka lokho bekumemethela ukuthi umhlatshelo waphakathi bazalwane asisawudzingi lo mhlatshelo uyawuphindze kwenteke ngaphandle kwawo ngoba sowuphelelise konke noma ngabe sowudiva kuphansi kangakanani ufune wakhe ukuthi lo mhlatshelo kaKristu lawentile uphelelise konke ngakho uNkulunkulu sesiphelele. Namhlanje bazalwane sisayibuka indzaba yokuvuswa kwayenkosi yethu Jesu Kristu. Siyaqhubeka sisendleleni sibangele lapho sitawumemethela khona ukuthi ube sewuyenyuswa sowunyukela ekhaya ezulwini. Sisakubuka konke lokho bazalwane enyuselwa alungisela kwenyuselwa emdweleni bakhe nasenhathulweni yakhe. Sibona kubuyiswa kwetintfo letiningi tibuyiswa emandleni laNkulunkulu kusiniketa silibandla laNkulunkulu sizathu sekuthi kufanele siqhubeke nemandla kufanele siphile leNkulunkulu sisebenzele uNkulunkulu sitewuwena lokusebenza uNkulunkulu wekuguqula umhlaba bazalwane wekuguqula impilo tebantfu ngoba sesiphiwe lawo mali. Lenye yetimpo bazalwane lokuvuka kwaJesu lokutimmemetelako yindzaba yeluthando. Nasitawukhumbula kahle bazalwane ngokuthi lokuvuka kwaJesu Kristu kusilethele luthando ngokuthi uNkulunkulu usikhombisele uthando lwakhe. Kwathi atalwa Jesu Kristu sabona ekutalweni kwakhe ufika kutati tichanga khashane tilethe tipo tikhombisa ini tikhombisa luthando. Konke siyayibona impilo yaJesu iqhubeka ihamba siyabona kusebenza kwakhe esikhathini esiningi kuwena konke tipo uqhutshwa luthando ngakho siyabona ukuthi luthando luphelele lukhona empilweni yaKristu ude uyofika ekufeni kwakhe ekufeni kwasesiphambanweni. Ngisho silalela nemavili asikhombisa lawasho Jesu Kristu asesiphambanweni siyabona ukuthi onke lamavi agcwele uthando ukhuluma ngekuthethelela ukhuluma ngekubuyisana ukhuluma ngekuthemba ngegcina nethembiso tonke letinto ukhuluma ngelithando nalapho asakhalathi babe ushiyelani ukhaliswa uthando ukuthi kunelithando nababe akakhoni ukubamba nokwemukela kwehlukana nababe. Ngakho siyayibona ukuthi indzaba yesiphambano bazalwane indzaba yethando ngakho uNkulunkulu ekumvuseni Jesu Kristu ube sekuyasihlanganisa thina sonke emthandweni. Nasilalela ke likubo lethu lanamuhla bazalwane siyatshelwa ukuthi uNkulunkulu ukuthi kuhle kangakanani futhi kukuthokozisa kangakanani kulapho bantu baNkulunkulu bahlanganyela ndzawonye ngoba uNkulunkulu ufuna kunye uNkulunkulu ufuna lihlanganyela uNkulunkulu ufuna ukuthi sihambisane kanye singabi khona lesibashiya ngemuva. Ufuna lokho uNkulunkulu ukuthi lo mdeni lolibandla lolwakhiwe lwakhelwa esisekelweni lesingKristu siliqhubeke lakhe into lebonakalayo njengoba sifunza nje esifundweni sekuqala lesisitholile encwadini yabapostoli lapho sitshelwa ukuthi libandla lase letatimbo limunye lase liyabambisana lase liveta ukuthi akungabi khona emkhathini wethu lohlupheka sikhona silibandla lengumsebenzi bazalwana namhlanje ibandla lesolo linikele siyabonga abazalwane ukuthi siyakubona kwenteka lokhu etikhathini letiningi ukuthi bazalwane bekhathini wethu labadzimile siyateka taba tebabambisa tebasita ngoba akukafanele bazalwane ukuthi bese sesibalahlela eceleni sesiyakhohlwa ngabo kufanele ukuthi sibambisane sibe munye njengoba silibona leli bandla ngokuthi ekuqaleni sijabula ukuthi bababeke lohlupheka bona lodzinako leli bandla labambisana lesiva konke bazalwane ukuthi lokhu kwakuyimfundiso layibonakala yavela ngenxa yokuthi bamabone lothando Kristu labenalo ngathi babona imfundiso yakhe babona kuphila kwakhe emhlabeni ukuthi naKristu asahamba emhlabeni abemuntu weluthando abemuntu weluvelo ngakho nathi silibandla ngeke sakwathi ukuthi siqhubeke nangabe sinethando side neluvelo futhi. Lokhu kubonakala ngathi bazalwane loluthando lesinalo sente ukuthi bantu labakhona emhlabeni noma bese bafile la bafika khona ebaphila ngoba sibona abantu bafe baphila bazalwane kufanele ukuthi sike ngalothando lwaNkulunkulu sibatshele ngalomusa kaNkulunkulu ukuthi nalabo bavuzwe balethwe kuwo lo mbuso waNkulunkulu ukuthi nabo babe bathana
bembuso kaNkulunkulu. Siyabona ke bazalwane lasifunda encwadzini yaJohane Johane wekuqala lalapho sitshelwa khona ukuthi lokufakazi ngaKristu baqhubeka akugcinanga nje bazalwane bebandla lakuqala lalavela kodwa libandla lathi nalanza emhlabeni wonke laqhubeka layimemetela indzaba yobufakazi bokuthi lo Kristu lo Jesu uvusiwe kuvuka kwakhe kusimemetelele uthando lolukhicitelwe abantu bonke. Ngakho-ke kufanele bazalwane ukuthi sisebele sibazalwane kule ndzaba yokuvuswa kwaKristu ngekuthi sibambisane ebulakheni libandla, sibambisane ekuthenini sibe munye, sibambisane futhi nasekuthandweni. Indzaba ke bazalwane yobudlelwane, indzaba yokuhlanganyela ndzawonye kwakumqoka ebandleni lakuqala kwakuyinto leyayiphusha leli bandla ukuthi likwazi ukuthi liqhubekele phambili ngoba bebagcwele kuthanza bagcwele nekulalela moya ligcwele lesitshelwe ukuthi Jesu Kristu wema wasuka athi abafundi bakhe abagcwaliswe ngaye ababahola abafundi bakhe ukuthi babe bantu belithando babe bantu futhi nabalalelayo. Nansi-ke siyabinto bazalwane kulezi nsuku sibalele lo moya asasihola endleleni yokuthi sithanze, asasihola endleleni yokuthi sibe munye. Kuvuswa kwaJesu kwaletha ukukhanya lokwaguqula indlela laba bacabanga ngato netindlela laba baphila ngato, kwaguqula indlela lebebantu ukuthi sibantu siphila kanjani. Nanamuhla kufanele bazalwane siyathatha indlela lekuphila tasemhlabeni kodwa siyathi ukuthi kunetindlela kaNkulunkulu tekuphila letibita ukuthi sithathe ngasikhathi silahle lokhu kwasemhlabeni ukuthi side ukhona kwenta lokhu kaNkulunkulu lokutaba nempumelelo lokutawuphinde futhi kuthize impilo tebantu njengoba na Jesu Kristu wakuthatha wakubeka eceleni kwalive wathi ngitawuhamba ngente lokhu kuyinthando yaNkulunkulu. Sithunyiwe ke bazalwane ukuthi sihambe sitshele umhlaba ukuthi Jesu Kristu uyaphila, Jesu Kristu uvukile. Lamavi noma lomlayeto letindzaba letinhle leti tawubenda ngokuthi nebantu bakheke ngoba sebabona ukuthi lo Nkulunkulu wemandla, lo Nkulunkulu welithando, uNkulunkulu wemusa kutawubenda ngokuthi nabo labantu njengoba asho Johane ukuthi asivumeli intolo tethu ukuthi tithethelelwe, batawubona labantu ukuthi nembala nasivuma kulo Nkulunkulu lo titawuthethelelwa seliwe tidalwa letisha lokukhanya bese kuyakhanya into abantu bonke bese siyaqhubeka nalobudlelwane bekwakhana njengamaKristu, bekwakhana njengebandla sele umhlaba ubona ukuthi kumqoka kangakanani ukuthatha nekwemukela letindzaba letimqoka kaJesu Kristu bazalwane. Jesu namuhla evangelini siyamuva ukuthi ufika ukuhlanganyela nabafundi bakhe ubakhatha abafundi bakhe mhlawumbe basebuhlungwini basebesabeni bethukile ngeke ukuthi bona bathitshela ukuthi akasekho Jesu uhambile kodwa siyatshela ukuthi wafike wema emkhathini wabo wasubatshela ukuthi abemukele ukuthula wabatshela ukuthi abamukele umoya lwengcwele wabekabona ukukhathaleka lokwakukhona empilweni yabo. Bazalwane uNkulunkulu silethela ukuthula niwo lokuthula lokwenza ukuthi sikwadi ukuthi sihlanganyele ndzawonye sithi noma siqhamuka sivela sihiba kodwa ngoba sinekuthula kwaNkulunkulu ngekhathi singathathi lokuhiba bethu bese sisebenzisa kona ukuthi sehlukane sibuke thina lokuthi sihlanganiswe uNkulunkulu bese siyaliphakamisa ibandla kaNkulunkulu sesithuba umsebenzi ngokuthi silitshele live ukuthi alibuyele uNkulunkulu. Jesu Kristu yena kabafundi bakhe ukhombisa emandla lamakhulu ngokuthi bazalwane sitshela ukuthi bebasekamela lakhiwe kodwa wafika wangena wabonakala emkhathini wabo waphakamisa ngekhathi kubo lukholo lokuthi yebo vele mina ngikwehlulile kufa, yebo vele mina sengivusiwe. Lokuhle bazalwane ukuthi wafika lapha Jesu abakhanza labafundi bakhe bandzawonye babumbene bakanyekanye siyathi silobeka ngekho kuphela kwakuJudas Iscariot naye ngenxa yempilo yakhe nangemisebenzi yakhe kodwa sitshela ukuthi abafundi bebahleli bandzawonye kwangathi silibandla besinafunza bazalwane ukuthi nasisibona kumatima emhlabeni sibambane sibe munye sibe libandla singabe sesiguqukela nasodwa sibandla kodwa sibambane sibe munye kuthi lapho-ke kabe sekufika lokuthula kwaNkulunkulu lafika Jesu kwakuletha abafundi bakhe wathi kuthula kabe nani nathi nasesibumbene sibambene silibandla laNkulunkulu kungabi nendzaba ngokuthi sithi tiphi kodwa sithi nje sonke sigeziwe ngengathi ya Jesu Kristu sonke sendiwe sabadimdlalifa tebuso wezulu ngakho asihlanganyele ndzawonye kutawuletha kuthula kuphinde futhi
kulethe imfokodo, kulethe nenjabulo, kutawuletha nesandla saNkulunkulu ethi wethu ngoba siyathi bazalwane emva kwalokho abafundi babe sebaguquka, abafundi babe sebakhona ukuthi bathole amandla, ikakhulu nasafikile emalondweni ekwabo kaPentecost, kwaphela konke lokwesaba, kwafundeka konke lezinto ngenxa yokuthi babumbana baba munye. Lesi simemetelayo namhlanje ukuthi kuvuka kwaKristu akusende simabandla, akusende silibandla la eKristu sibe munye. Kufanele ukuthi siqashise ukungakholwa abazalwane empilweni yethu, kude ukuthi singafanani naThomas lwathi yena uyawukholwa ngekubona. Kufanele siqala ukukholwa into kaNkulunkulu ngekufa nje livi lakhe nakutshelwa ngato sitikholwa lento kaNkulunkulu, ngoba kuna sihamba kule ndlela lesihamba kiyo bazalwane sibambene simunye. Sitawudzinga nekuthi sathi ukuthi letinto leti kufanele ukuthi sitemukele tindzaba letinhle, letinto lesithembile kufanele sitemukele ngekukholwa. Ngeteka kwinamuhla siyabuka sibona kwangathi libandla selide lithemba, kwangathi libandla litawuvalwa ngenxa yakho-coronavirus, kodwa nasinekukholwa sethemba siyathi bazalwane ukuthi naloko kutawukwedlula. Ibandla laNkulunkulu litawuqhubeka njengoba ethembisa yena ukuthi emasango eHalidesi angeke aze aphumelele kiyo. Liyawuqhubeka liphumelele libandla, kodwa kuthi kwenteke lokho kufuneka sithine sisamemetela uvuso kwaKristu sibe munye, sibumbane sibambane sibe munye. Na Jesu uyasho bazalwane ukuthi nasitawuba abantu labakholwa singabona, sitawuba lababusisekile. Mangabe sitawufuna ukuthi sibe nebunye, sibe nemthando, sibe nekuthula, sibe nekujabula lokuvela kuNkulunkulu, siyadzinga ukuthi silithathe livi lakhe njengoba alikhuluma, silikholwe, sileke. Kanjalo bazalwane sitawukhona ukuthi sinikele ukuthi simkhonde uNkulunkulu, simsebenzele uNkulunkulu, siphinde senele umsebenzi wokuthi sibuyisane nabo bonke abantu, ngoba yena noJesu Kristu ulinqobile lithuna bazalwane. Kwangathi uNkulunkulu angasiphi ukuthi siphile ndzawonye, sibasathi ukuthi Nkosi yethu Jesu Kristu ivusiwe ekufeni, yakunqoba kufa, yanqoba lithuna, yasinikela nathi kunqoba. Uvukile Jesu, ngenxa yokuthi uvukile Jesu asibe munye, asibe umndeni munye bazalwane, asisebenzele ukuthi sithokozise yena, siphinde sikhadimulise yena, singatisebenzele lithini, sisebenzele la umsebenzi wakhe ukuthi sifuna ukuphumelele injongo yaNkulunkulu. Ngoba Jesu Kristu uvusiwe, uvuswa bazalwane ngoba naye washo athi ngifuna kwenteke inthando kaNkulunkulu. Akufisile Jesu ukuthi angangeni ekufeni esiphambanweni, kodwa wathi lokufuneka ukuthi kwenteke ukuthi inthando kaNkulunkulu ehlele abantu yenteke. Nathi bazalwane kwangathi besingaba nawo lowo moya loyo ukuthi noma sibona nje kuvukakala nakala livunguvungu letimile letimelele nelibandla letimisana netituko nemhambo neyinkolelo yebandla, siqhubeke sibe kanye ngaleyo ndlela umhlaba angeke kuze kusinqobe thine, kodwa ngokukholwa kwethu lo mhlaba sitawunqoba, sipende abantu babone ukuthi nembala loNkulunkulu lesimkhotako ufanele ukuthi akholwe. Sibitiwe bazalwane ngokuthi sibe bantu bekukholwa, sibitiwe bazalwane ngokuthi sibe bantu lababumbene labamunye, kwangathi uNkulunkulu akabanathi asibusise sisamemetela indzaba yokuthi Jesu Kristu uvukile. Amen. Asithandaze. Nkosi Jesu Kristu, ngaleli sonto lesibili lokuvuka, ukhanya kwelithando lwakho kuyaqhubeka, ukhanya kwakho kufikile emhlabeni, umnyama nebubi nekufa akukhoni ukwengama. Thina lesisikhona nawe evikini lengcwele lekuhlupheka naselangeni lekuvuka, sendiwe ofakazi bendzaba yekuvuka. Akusikome lula kukholwa ngetingcondvo nekutsemba ngetinhlitiyo tethu, kepha liqiniso litsi wendeke njengobe kwatsenjiswa. Nkosi letha ukuthula kwenda uconsa konke. Kristu lositsandzako, vula imehlo ethu ekukholwa kude sibone umsebenti wekusindzisa kwakho. Vula tingcondvo netinhlitiyo tethu ukuthi temukele wena Nkosi. Kuvuka kwakho nengatimlo yakho lekube kukhanya kwaphakathe. Yenta lesikhatsi sekukukhonda kutihlolisisa nekutfokota, tikhombe kulalela uthando lwakho
nekutinikela kwakho ngenxa yethu. Nkosi letha ukuthula lokwenza konke konke. Babe losezulwini, sithandazela tonke tindzawo emhlabeni letidzinga kuthula, tindzawo lapho timbi tichubeka kumisa kabi tihlalisana kwetive, nalapho kubabete kuthula kuletsa kubhidlita, lapho bantfu bate badzinge kubaleka emitini yabo, balahlekelwe timphilo tabo. Nkosi letha ukuthula lokwenza konke. Nika abaholi bemhlaba kuhlakanipha, omengameli, bondunankulu, bosopolitiki, babo bonke bohulumende, kutsi basebentele ukuthula nebulungiswa bangempela, bangabeki tifiso tabo embili kwetidzingo tebantfu. Nkosi letha ukuthula lokwenza konke. Sithandazela labo labadzinga kuthula etingcondweni, labo letingcondo tabo tisindwa kukhatsateka nekuhlupheka kwetinsuku lesiphila kuto, nome labo labakhatsatekako, nalabacindzetelwa kukhatsateka nekweswela nekwesaba, nalabo labatfola kumatima kuvuma kuyekela tintfo labatejwayele bafunze kwetsembeka. Nkosi letha ukuthula lokwenza konke. Nkosi Jesu, sithandazela labo labesabako namhla ngenxa yamahasane, yiba nalabo labagulako ubelulamise ekuhlushweni kulesifo, yiba nalabo labalilako ngenxa yokushiwa tihlobo ngalesifo, yiba nebetemphilo nalabo labasebenta kunakekela labagulako nekutsi umango uphephe ngetindlela tonke, yiba semkhatsini wetfu Nkosi ukhulume etinhlitweni tetfu, utsi kuthula akube kitsi, uphindze usivusetele ngamoya wakho longcwele. Nkosi letha ukuthula